Sutra najjači giveaway, najveći giveaway na Balkanskom poluostrvu. To će biti vrlo veseo giveaway, jedva čekam da se dogodi, jedva čekam da dobijete nagrade, jedva čekam da neko od vas dobije novog Golfa 8 i to 2 Golfa 8, znači 2 dobitnika će biti, a takođe kao utešne nagrade imamo 10 iPhone 16, 5 Sony-a, petica, tako da apsolutno najveći giveaway svih vremena se događa sutra, a onda nakon toga ide jedan giveaway gde nećete morati apsolutno ništa da zapratite i onda posle toga, ljudi, mislim da je vreme da vam poklonim M4. Ko žele često neka čestita za M4.